Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Umunyapolitike Dr Kiza Besigye mu rukiko rwa gisivile kurana ifungurwa hatanzwe ingwate ku byakurikiranweho. Umucamanza mu rukiko rukuru akibona Dr Kiza Besigye mu rukiko yiteye ku buyobozi bwa gereza ko ataburanisha umuntu umerewe nabi cyane nkawe, abasaba kumusubiza muri gereza kuko ashobora kwikubita hasi mu rukiko. Ategeka ko hasigara abanyamategeko bamwunganira. Nyuma y'uko Perezida Museveni yari yatangaje ko Bwana Besigye ari kwigaragambya yicishije inzira agamije gutera impuhwe ngo afungurwe. Mu mashusho y'ibinyamakuru bya Uganda, Dr Kiza Besigye yagaragaye mu rukiko ananiwe cyane ubona ko arembye. Amakuru avuga ko yamaze igihe atarya kuko yatangiye kwigaragambya yicishije inzira mu cyumweru gishize. Areregwa ibyaha birimo gushaka gukuraho ubutegetsi akoresheje intwaro, ndetse Uganda ivuga ko yamufatiye muri Kenya ari kuganira n'abazicuruza uburyo bazazima bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Urubanza rwe rurimo igitutu cy'amahanga nubwo Perezida Museveni asa n'utagize icyo yikanga kuba musaba kumufungura. Abatavuga rumwe na leta nabo basabye ko uyu mugabo arekurwa akajya kwivuza kuko amagara ye yenda kumucika. Umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth uhamagariye Uganda kimwe mu bihugu 56 bigize umuryango kurekura umunyapolitike Kiza Besigye. Wavuze ko ifunguro rye ryabangamiye demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Cyakora Perezida Museveni yamaganye impungenge zijyanye n'ubuzima bwa Besigye. Yavuze ko kwigaragambya yicishije inzira ari ugusebanya agamije gutera imbabazi ngo ubone uko aburana ari hanze. Ugukurikiranwa n'urukiko rwa gisirikare kwa Besigye umaze igihe kirekire anenga Perezida Museveni no kuba amaze amezi hafi 3 afunze byatumye rubanda irakarira guverinoma. Uyu munyapolitiki mu byashinjwa harimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Besigye w'imyaka 68 y'amavuko yatangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzira mu cyumweru gishize kandi yashyizwe mu bitaro mu gihe gito mu mpera z'icyumweru. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth, Madame Patricia Scotland, yavuze ko ifungwa rya Besigye umwunganizi we n'uwo bafatanije muri politiki byatije agaciro amahame ya demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'ubuyobozi bugendera ku mategeko. Mu itangazo rya Madame Scotland aragira ati umuryango Commonwealth buri gihe wageranye na Uganda umubano ushingiye ku kwizerana kandi utegereje kugaruka kwa politiki itagira uheza kandi ishingiye kuri demokarasi kandi politiki inyuze mu mahame ya Commonwealth. Guverinoma ya Uganda yabanje guhakana ibirego byo guhohotera uburenganzira bwa muntu, ivuga ko guta muri yombi no gukurikirana abantu bikorwa hakurikije amategeko. Umugore wa Dr Kiza Besigye Madame we n'ibyanyima umaze iminsi yamagana ifungwa rinyuranye n'amategeko ku mugabo we, aheruka kwandika kuri X ko yagiye gusura Kiza Besigye agasanga aryamye mu gatanda gato kareshya n'uburebure bw'icyumba afungiyemo kirimo n'agatebe gato ko kwicaramo. Byanyuma avuga ko yafunguriye inzugi 6 cyangwa 7 mbere yo kugera mu cyumba umugabo afungiyemo. Besigye w'imyaka 68 afungiye muri gereza ya Ruziriri Kampala aregwa ibyaha byo gufatana intwaro bitemewe n'amategeko no kugiramira umutekano w'igihugu. Yafatiwe i Nairobi muri Kenya aho yaratumiye kumurika igitabo ahita ajyanwa i Kampala aburanishwa n'inkiko za gisirikare. Besigye yakunze guhakana ibyo aregwa kandi avuga ko yashimuswe. Byanyuma yavuze ko yasanze afite intege nke, yataye ibiro mu buryo bukabije kandi azungera uko amaze iminsi 6 atarya. Byanyuma ukuriye ishami ryo rishinzwe kurwanya sida yavuze ko bibabaje gusanga umugabo wamerewe gutyo. Ati mfite umujinya mwinshi ndasaba kandi Perezida Kaguta Museveni n'umuhungu we umugabo w'ingabo ko bahita bamurekura nona. Kuwa gatatu nibwo urukiko rukuru rugomba guca urubanza rugategeka niba Kiza Besigye buranafunzwe cyangwa se afungurwa bakurikiranwa adafunzwe. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe igisirikare cy'u Burundi cya kanyamakuru bavuga ko cyatangiye gucyura abasirikare bacyo bari muri Kongo Kinshasa aho bagiye gufasha ingabo za kiriya gihugu mu ntambara gihanganye muri M23. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza bitazi kuwa kabiri byari byatangaje ko Burundi bwatangiye gucyura ingabo nyuma yo guhamirizwa ayo makuru n'abarimo ofisiye bo mu ngabo z'u Burundi. Uburundi bwatangiye kumanika amaboko nyuma y'uko M23 isumbira ijoro ry'ingabo za Kongo igafata umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere gushize. Nyuma y'iminsi mike umutwe unatangaza ko hatabaye byuzuye abaturage bo mu mujyi wa Bukavu, uyu nawe ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Uwatanze amakuru yavuze ko zinyuze ku mupaka uhuza Kongo n'Uburundi ingabo z'u Burundi ziri kuvanwa muri Kongo. Atamakamyo menshi yuzuye abasirikare yageze mu gihugu kuva ejo. M23 ikomeje ibikorwa byo kubohora abaturage mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Bijyanye n'uko umujyi wa Bukavu uri hafi y'umupaka w'iki gihugu n'u Burundi, bivuga ko imirwano yo ku itariki ya 10/18 yabereye ku mupaka wa Kamanyora. Ubufatanye bwa Kongo Kinshasa n'u Burundi, ubutegetsi bwa Gitega bumaze igihe kinini bufite ingabo muri Kongo, buvuga ko buba buri guhashya imitwe yitwaje intwari burwanya. Muri Kanama mu myaka 2 ishize, Perezida w'u Burundi yagiranye amasezerano y'ibanga na Perezida wa Kongo mu bya gisirikare yohereza ingabo zirenga 12,000 zo kurwanya M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko Perezida wa Kongo yamwishyuye miliyoni 2 z'amadolari nk'igihembo, ndetse byarakaje abofisiye mu ngabo z'igihugu cy'u Bwari bamaze gutabura ko uyu mukuru w'igihugu agamije inyungu ze bwite. Leta ya Kongo kandi yageneye buri musirikare w'u Burundi urwanya M23 amadolari 5,000, ariko makuru avuga ko bakomeje guhembwa umushahara nk'ubari basanzwe bahembwa mbere yo kujya kurwana mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Baratuza Gaspard
mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X yavuze ko ibyatangajwe na Reuters ari ibihuha ni fake news. Ati mu kubeshyuza amagambo akwirakwizwa na Reuters agasubirwamo n'izindi mbuga nkoranyambaga, abasirikare b'Uburundi bohejwe muri Kongo bakomeje ibikorwa byabo mu duce basanzwe bashinzwe. Ati ntangire na rimwe hagaciro ibinyoma bikwirakwizwa. Uburundi bumaze igihe bwaroheje ingabo muri Kongo kurwanya imitwe irimo M23 na Red Tabara, ndetse amakuru avuga ko bwari bumaze kugeza muri Kivu zombi batayobozi barirwa muri 13 z'abasirikare b'Abarundi. Amakuru yo gucyura ingabo yavuzwe nyuma y'uko M23 yari imaze kwirukana ihuriro ry'ingabo za Kongo zirimo n'iz'Abarundi ku kigo cy'indege cya Kavumu ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Igisirikare cy'Uburundi cyahakanye ko cyatangiye gucyura ingabo mu gihe amakuru avuga ko General de Brigade Erindizi igihe bakunda guhimba muzinga wari uyoboye izi ngabo ziri muri Kongo yabaramaze gutaha mu gihugu. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakize amakaramu ku mapuro barandika banatwarwanye bo M23 benje mu mujyi muto wa Kamanyora uri ku mupaka wa Kongo Burundi n'u Rwanda mu ijoro ryo kuwa kabiri nk'uko abaturage batuye babitangaje. Kamanyora iri muri teritwari ya Warungu, iri ku ntera kilometero 45 mu majyepfo ya Bukavu na kilometero 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ku kiyaga cya Tanganyika. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko kuwa kabiri habaye imirwano hagati ya M23 n'ingabo z'Uburundi zari zikambitse Kamanyora mbere y'uko izo ngabo zisubira inyuma. Ingabo za Kongo zavuye Bukavu n'izari ku mpaka wa Kamanyora, bivuga ko hashize iminsi zarahungiye mu mujyi wa Uvira mu majyepfo. Kamanyora ni agace kari mu kibaya cya Rusizi gafite amateka y'imirwano ikomeye yahabereye mu 1964 ubwo ingabo za Armée Nationale Congolaise za Mobutu Sese Seko zatsindaga zikarangiza ukwigomeka kw'inyeshyamba za Pierre Murere. Muri uyu mujyi hari ishusho y'abasirikare yibutse mu mateka. Kamanyora izwi nk'umujyi wakundwaga byari n'uwari perezida Mobutu Sese Seko, ndetse stade iri muri Kongo Kinshasa, Stade de Martyrs de la Pentecôte ijyamo abantu barenga 800,000 icyuzura mu 1994 yiswe Stade Kamanyora. Iryo zina rihindurwa muri 1997 mu butakuye ku butegetsi. Uretse stade, Mobutu yari afite ubwato bunini bwe bwite yaguze mu Bubiligi yise Kamanyora, nabwo ruhande zire Kabila hindura izina bukitwa Remera. Mobutu yari afite kandi diviziyo yihariye ya gisirikare yitwa diviziyo Kamanyora. Abanyamateka batandukanye bagaragaza ko mu rugamba rwa Kamanyora mu 1964 ingabo za leta zari ziyobowe na General Major Mobutu Sese Seko ubwe wari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo icyo gihe mbere yo gufata ubutegetsi mu 1965. Nyuma 78 mu gihugu agihindurira izina cyita Zaire. Gufata Kamanyora kwa M23 nyuma y'iminsi mike ifashe Bukavu bituma benshi bavuga ko M23 irimo kumanuka isatira umujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Hagati bari ku kurembe rwo mu majyaruguru kwa kabiri havuzwe imirwano muri teritwari ya Rubero hagati ya M23 n'ingabo za leta nk'uko bitangazwa n'igisirikare. Muri iyi teritwari M23 bizwi ko igenzura agace ka Arimbongo kuri kilometero 50 uvuye mu mujyi muto wa Rubero Centre ndetse no mu birometero 100 ututse mu mujyi wa Butembo. Umuvugizi wa FCM M23 Laurence Kanyuka yasabye bahunze intambara i Bukavu n'ahandi kugaruka mu ngo zabo kuko umutekano wagarutse, anabasaba kwibanda ku bikorwa by'iterambere. Ibi yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku mupaka wa Rusizi uhuza u Rwanda na Kongo Kinshasa. Yavuze ko abahunze intambara bakwiye kumenya ko ari ingaruka z'imiyoborere mibi yaranzwe n'ivangura rishingiye ku moko. Kanyuka yavuze ko bagiye basaba leta ya Kongo Kinshasa kugirana ibiganiro ariko ikabyanga, atabamaze guhunguka bafite umutekano kandi niyo mpamvu twifuza ko n'abasigaye bagaruka mu byabo. Abajijwe niba bafite umugambi wo gukomeza imirwano mu bindi bice bitarabohorwa, Kanyuka yashubije ko atari yo ntego kuko bashyize imbere ibiganiro na leta ya Kongo. Yavuze ko bari hose ubuhatekanye kandi bari gusubira mu byabo nta kibazo cy'umutekano no muke bagira, ataba ingabo za FARDC ziriho hari umutekano muke kandi abo zica n'abanyekongo cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Abanyamakuru bageze mu mujyi wa Bukavu bavuze ko amaduka menshi y'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bifunzwe. Bamwe mu baturage bavuze ko amaduka menshi yasabuwe n'abasirikare b'Abarundi n'ingabo za leta ya Kongo. Umupaka uhuza Kongo n'u Rwanda wari usanzwe uhagarika ibikorwa byawo saa 9 z'umugoroba buratangira gukora saa 12 za mu gitondo ukageza saa 12 za nimugoroba. Nyuma y'iminsi mike umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba batangaje ko agiye kureza abasirikare mu mujyi wa Bunia kugira ngo zihagarike ubwicanyi bukorerwa Abahima buzageze muri uwo murwa mukuru w'intara y'Ituri. Umujyi wa Bunia uri muri metero 40 uvuye ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Tariki ya 15 Gashyantare, General Muhoozi yasabye inyeshyamba zose ziri muri uwo mujyi wa Bunia kurambika intwaro hasi mu masaha 28. General Muhoozi yavuze ko mu gihe ibyo bidakozwe muri ayo masaha yatanze, abarwanyi bose bari muri uwo mujyi bagomba guhatwa umuriro. Kwa kabiri nyuma y'iminsi 3 gusa General Muhoozi abitangaje ko agomba kujya gutabara Abahima bicwa amanywa n'ijoro. Ingabo za Uganda zinjiye mu mujyi wa Bunia. General Major Felix Kurayi uvugira ingabo za Uganda yemeje ko umujyi wa Bunia kuri ubugenzurwa n'ingabo za Uganda zifatanije n'iza Kongo kandi ko bagiye guhangana n'ubwicanyi bushingiye ku moko bwafashe intera mu uwo mujyi. Nta byinshi yatangaje ku bikorwa bazafatanya na FARDC, gusa Bunia yugarijwe n'ubwicanyi bukorwa n'ubwoko bw'Abarendu babukorera Abahima basanzwe ari aborozi. Ingabo za Uganda zinjiye mu mujyi wa Bunia mu ntara y'Ituri mu gihe abarwanyi ba M23 bagenzura umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu Gushyingo kwa 2021 ingabo za Uganda zimuri Ituri no mu majyaruguru y'intara Kivu y'Amajyaruguru mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF byahawe izina rya Operation Shuja zikorana umunsi ku munsi n'ingabo za Kongo. Hari amakuru avuga ko ingabo za Uganda zemereye ingabo za Kongo ubufasha mu kurwanya M23 mu gihe yakorekeza mu mujyi wa Beni cyangwa se mu ntara y'Ituri.
ni mu gihe kandi bamwe mu banyekongo barimo n'abatavuga na leta bamaze iminsi basaba ubutegetsi kwirukana ingabo za Uganda muri Kongo bazishinja gukorana na M23. Ikinyamakuru Actualités cyo muri Kongo cyanditse ko kujyana ingabo za Uganda muri Bunia kwateye ubwoba abaturage nubwo bwose igisirikare cyabahumurije ko kibizi kwiza ingabo zaje mu bufatanye buhasanzwe. Hari abaturage bari bagize ubwoba ko none General Muhozi yabayigaruriye Kongo Kinshasa nk'uko kunze kubitangaza ku rubuga rwa X, ariko leta ya Kongo yavuze ko igihugu kitagendera ku bitangazwa na Muhozi ku rubuga X ngo kibuze amahirwe ya diplomasi afitiye abaturage akamaro. Umuvugizi w'ubutegetsi bwa Kinshasa Patrick Muyaya yavuze ko nta munyekongo ukwiye kugira ikikango kuko nubwo General Muhozi akunze kwerekana ko hashyigikiye M23, ubufatanye bwa Kinshasa na Kampala bushingiye ku bihugu atari ku muntu ku giti cye. Agatari ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasanze mugenzi we Joel Lorenzo uyobora ngora n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo baganire ku ntambara ingabo z'igihugu cye zikomeje gutsindwa. Ibiro bya Perezida wa Angola byasobanuye ko Tshisekedi yageze i Rwanda mu gitondo cyo kuwa kabiri aganira amasaha make na Lorenzo ku mutekano ukomeje kuzamba muri Burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Ambasaderi Tete Antonio yagaragaje ko igihangayikije kurusha ibindi abakuru b'ibihugu baganiriyeho ari uko umutwe witwaje intwaro M23 urafasha umujyi wa Goma usanzwe n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Umujyi wa Goma urimo ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC. Kuva tariki ya 27 Mutarama zose ziragenzurwa na M23. Ntabwo Tshisekedi yitabira inama isanzwe mu 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yemerejwemo Lorenzo nk'umuyobozi mukuru mushya w'uyu muryango kuva tariki ya 15 Gashyantare. Icyo gihe Tshisekedi mu nama mpuzamahanga y'umutekano imunitse mu Budage. Tshisekedi yanenze umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragaza ko ntacyo ukora ku cyo yise ubushotoranyi igihugu cyabo kiri gukorerwa, nyamara ngo ibihugu bigize uyu muryango bivuga ko biharanira gushyigikirana n'ubuvandimwe. Ntarava muri Kongo Kinshasa ariko mabwire ko intumwa yihariye Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuwa kabiri yakiriwe na Perezida Mahamat Idriss Deby umuzaniye ubutumwa bwa Tshisekedi nyuma y'amakuru avuga ko Kongo yaba irimo gusaba ubufasha bwa gisirikare muri Chad. Ibiro bya Perezida wa Chad ntabwo byatangaje biri mu butumwa Didier Mazenga, minisitiri ushinzwe ibikorwa by'imiryango y'ibihugu Kongo Kinshasa irimo, yazaniye Perezida Marshal Mahamat ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ku cyumweru tariki ya 9 z'uku kwezi. Perezida Mahamat Idriss Deby yanditse kuri Facebook ati ndifuza gutangaza kwifatanya, kwihanganisha no gushyigikira kwa Chad kuri Kongo Kinshasa, abaturage bayo, leta yayo na perezida wayo, umuvandimwe wanjye Felix Tshisekedi. Mu cyumweru gishize ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Chad, Front pour l'Alternance et la Concorde au Chad cyangwa se FACT mu magambo ahinnye, ryasohoye itangazo ryamagana ko ubutegetsi bwa Mahamat Idriss Deby burimo kwitegura kohereza ingabo muri Kongo Kinshasa. Ubutegetsi bwa Njamena ntacyo bwatangaje kuvuga ko Kinshasa yaba ibusaba kohereza ingabo zo kwifasha guhangana n'inyeshyamba za M23. Kinshasa na Njamena bifitanye umubano mwiza. Mu mwaka ushize Perezida Mahamat yamitse mugenzi we Tshisekedi umudari w'ikirenga ndetse yitirirwa umwe mu mihanda iri rwagati mu murwa mukuru Njamena mu kumushimira uruhare yagize mu guhuza hagati ya leta n'abatavuga n'ubutegetsi bwagejeje ku mahoro muri Chad na Kongo Kinshasa bihuriye umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika wo hagati CEEAC. Mu ntambara ya mbere ya Kongo, Chad mu bihugu bya Afurika byohereje ingabo zo gufasha Laurent Désiré Kabila uranganye n'inyeshyamba za RCD. Mu gihe Minisitiri Mazenga yari yajyanye ubutumwa Njamena, Perezida wa Kongo ari Rwanda murangura kubana na Perezida Joel Lorenzo ngo arebe uburyo ibintu biri guhinduka vuba kandi bige ku ngamba zafatwa nyuma y'inama rusange imwe bwa Afurika iheruka. Nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio yabibwiye abanyamakuru, Perezida Joel Lorenzo usanzwe ari umuhuza ku bibazo bya Kongo yavuze ko agomba kureka izo nshingano kugira ngo yite no ku kazi gashya kuko umukuru w'umuryango umwe bwa Afurika, inshingano yafashe mu mpera z'icyumweru gishize mu nama rusange y'umuryango ubera Addis Ababa muri Ethiopia. Perezida Tshisekedi yavuze ko atazigera agirana ibiganiro n'umutwe wa M23 yita umutwe w'iterabwoba avuga ko u Rwanda rwo ruri inyuma. Mu ijambo rye mu nama umwe bwa Afurika ya Addis Ababa, Antonio Guterres umunyamabanga mukuru Loni adatunze urutoki u Rwanda yasabye ko ubusugire bwa Kongo bwubahirizwa, aburira ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka, asaba kandi kwirinda ko aya makimbirane azavamo intambara y'akarere kose. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunyikire muri Kenya. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banzwe ko abategetsi ba Sudani bahega support leta ya Kenya bayishinja ubugambanyi kuko iri gushaka guha rugari inyeshyamba zo mu mutwe wa Rapid Support Forces ngo zizatangaze leta zihitiye amahoro kuwa gatanu muri Kenya. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yavuze ko Kenya yasuzuguye nkana amategeko agenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ikaba iri gukorana n'inyeshyamba zigometse ku butegetsi. Mu itangazo ubutegetsi bwa Khartoum bwasohoye kuwa gatatu bwavuze ko uyu mutwe ushinjwa ibyaha birimo na jenoside n'ibyibasira inyokomuntu ari igisaba kuri leta ya Kenya kuba yakwemerera gukorana n'abo bantu babaye baruvumwa ku isi yose. Ikinyamakuru The Standard cyo muri Kenya cyanditse ko leta ya Sudani yavuze ko ubutegetsi bwa Kenya bwabonye amasezerano agenga aka karere ndetse ko bwanarenze ku masezerano bwagiranye na Sudani yo kudahubwisha bashobora kugira nabo ubutegetsi nk'uko basanzwe barabyemeranije. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Sudani yavuze ko byakozwe na leta ya Kenya byo kwemera ko abantu bakora inama muri Kenya bakajya no muri propaganda za politiki ari ubugambanyi ku baturage ba Sudani. Ubu butegetsi bwa Perezida William Ruto bwatangiye kunengwa na Sudani ko butubaha ubusugire bw'ibihugu by'amahanga ndetse no kuba ari abaturanyi babi. Kuwa kabiri abayobozi b'izi nyeshyamba bagaragaye muri Kenyatta International Convention Center baririmba babyina bitegura gutangaza leta nshya kuwa gatanu
ibyababaje abaturage ba Sudani. Perezida William Ruto wa Kenya amaze iminsi ashinjwa kunanirwa gusoma umukino wa politiki mpuzamahanga, yaba mu bikorwa akora cyangwa se amagambo atangaza, ndetse abasengura politiki ya Kenya bavuze ko aribyo byatumye Raila Odinga, umunyakenya wiyamamazaga ku mwanya wa perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, atsindwa amatora n'umunyajibuti.